Денсаулықтар қандай? Қайердесің Жақсы, азыр? шүкір, рахмат, жақсы. Өзіңіз қандай? Жақсы денсаулықтарыңыз? Жақсы, бары жақсы. Азыр дарыланып келдім, азыр. Бұл кім дейді? Чикаго, ассаламалейкум, қош келдіңер. Дарыланып келді, оға түзік, Құдаға шүкір туғандар. Bizde bары жақсы. Мен азыр дарыланып келдім. Больницадан. Bizde бары. Жақсы, орыбаңыз емі. Емі орыбаңыз, екеменен жақсы бақтылы болып жашаңыз. Дуа беріп қой, дуа. Дуа бермейсің бе? рахмат, Дуа чоң. беріп қой, а. Неме, Мисрозаның дуасы жақсы өтеді дейді. Дуа беріп қой. Қана маға подарка ұрсын мұнан берейін. Подарка менен дуа болу, Ой, подарка менен дуа болу. Бірінші дуа қылды, анан саға подарка атса. Құраяққа бата жүрбейді, әбже. Құраяққа бата жүрбейді. Сенікілер атат да саға. Ат демейсің бе? Маниден ырғытырсаңыз донатырларыңызға бұяққа. Ошондой бу. Мани ырғытышыңыз керек бе? Өзі илгертен бар ғой, білбейсің бе, илгертен бар ғой. Құраяққа бата жүрбейді, илгертен бар. Биздин жакшы донатырыбыз жок, бизде эч ким колдобойт. Ооба, Jeзе дейт Роза. Бизге эч ким урбайт. Бизде эч ким урбайт бизге. Бизди колдогон эч ким жок. Биздин донатырыбыз жакшы эмес, сени күчтүсүң. Сен күчтү. Тамашалап атам эже. Тамашалап. Донатырларың сенин күчтүү. Мис Розанын неме бунда бата берет. Бата берет. Орбай жүріңіздер, ежемі қылыңыздар. Жашап жүріңізді орбаңыз. Ой, рахмат. Омин Аллаху Акбар деп. Кішкене шоу қойдым тамашалап. Білем. Сен өзі легендасың да. Сен өзі жақсы айымсың. Рахмат. Молодецсің, сенче. Сені да тура түсініш керек та. Барыбыз орубайлы, барыбыз денсаулықта болойлу. Эч ким орубасын туғандар. Ору кыйын болот. Бол, дагы бир партия ойна, анан кийин кетесиң. Ооба. Келип калат сага легенда. Басыңыз. Ооба, донаторлор келип калат азыр сага. Мис Розанын донаторлору каяктасыңар, алып койдук бундарды. Азыр эле уруп кетишти азыр. Азыр уруп аябай сыдыкны ойнодук. Эмне болуп урдуңуз дейт сага жанымжан. Сыдык менен ойнодук дейт. Азыр уруп кеттилер дейт. Неме сыдыкты утпадың? Утпадым о. Сен өз негизи сыдыкты сен эле утасы окшойсуң, а биз ута албайбыз аны. Сыдык менен мен кармашкам да сыдык менен. Сыдыкты мен ута албайм. Бая күчтүү шоттор күчтүү оюнчуларга келет да көбүнчө. Күчтүү оюнчуларга келет. Эмне болуп оорудунуз дейт. Туугандар, мен бир контроль болоюн деп ооруканага барсам, мени алып жаткырды да больницага. Мен да түшүнбөдүм. Булар эмнеге мени жатырып койду. Бир жума мени кыйнады бул доктордор. Ооба, укол берип. Ооба. Аябай кыйналдым туугандар. Бирок азыр келдим, жакшымын. Кетип туугандар, мисти неме кайлы. Урайлы туугандар, урайлы. Мис Розаны биз жеңели туугандар, кеттик. Биз Розаны жеңе албайбыз, Роза күчтүү. Ал деген күчтүү донаторлор келгиче болду эми. Мис Розаны жеңип коёду. Биз кембагалбыз, биз эч ким бизге. Мис Роза байыбы. Бирок менин туугандарым келип калса, ошону билбейм. Эшиктен келип калса, ошону билбейм, Роза эже. Капа болбогула бизге. Кечиресиз, бирок тезден сүйлөсө эле ичим эзилип калат. Неге дейт? Билбейм. Мен силерди настроениялар жакшы болсун деп сүйлөймүн да, настроенияларды өчүрбөгүлө туугандар. Настроениялар жакшы болсун. Элди аябай күлдүрөсүз го, элди. Аябай сиздер күлөт го, сүйлөгөнүңүздөр. Сен дагы сүйөсүнбү, мындай жолдошум сүйлөгөндө? Туура айт. Лентадан чыгып каласыздар да, ошондо көрүп күлөп, сон мындай кыргызча жакшы сүйлөйт го. Неме дейт, Роза эжеге түрк чал табың дейт эми. Роза түрк бир чалга тиеби дейт бияка, турмушка чыгабы дейт сени. Ким айтат? Биздикилер жазып атат. Роза эжени дагы алып кеткиле дейт бияка. Ой, астагфирулла, мен түрк чалга тиеп экенмин, мен. Жок, ошо табың дейт, алып кетиң дейт.
Meni. Asla men çalga tiyem eken. Boktun sıkı jep Yok turgum. jigit tabağız da. Çal emes jigit tabağız. Jigitke ham тийбейм, men özüm kırgızlarım turbay çakıygan. Sen jigitin var ile Ben da. özüm kırgızga tiyem. Ana, uqtungar bu? Ana. Özümün kıçırağa kırgız jigitlerim tursana. Ana. Ey Kötüyüm tuğandar, ya men. tuğandar aytmagıla ey ağzı öyle boşanıp koyot bizge. Hazır Jigitler tursana men ne. Türkçe tiyip ele var mı? Ana. Ece men kapa bolam ey men Türkmün Müslüman bolsa boldu da. Boldu em, oşondan em mына жазгандарга atfet берип атам да, жазгандар. Yazganlar gatletdi. Ece Kudaydım bergen nersesi buldu ha. Emnige men Kırgızca tiyim. Yo, çınna men uşu Kırgızstanda жашап атып атay Türkiye'ye барып Türkçe tiyem. Ошо таң калышты да жазганда. Roza Kırgızistan'da barбы bir jarım. Kim siz tiyes Kırgızstan? Yok sen aytып atam men. Birezer. Men yerim turat ko. Oha üylendiriyorum. Men kelin çekimde dönüyorum üylendiriyorum. Barbe. Men erim bolsa mağda bire Çal bar çıkapta mı? men da. Bağıma çıkap men dele. Özbek oynaşı var deydi seni. Özbek oynaşı var deşet. Ece olardan ne okup atasın? Okuyayım Şunu mı? okuyanı geldim. Ha bu. Yat diyece. Sen okuyma deydi. Yazmakla deydi. Zачем okup yerge? Zачем uşunu nesiledi? Türkçe söylep koyunuz şu deydi. Ben Türkçe söylesem neme düşünbeydi da. Men Kırgızca söyleyeyim. Алар ошолор көрө албагандар, алар ошо өзбек ойношу бар дегендерчи, өздөрү өзбектерди ойношун ойнойт да. Özüңөрдүн özbek oynaşыңар бар экен. Антип айтпа. Туғандар жаман сөз айтпагыла, кереги жок. Барыбыз мусулманбыз. Мени көрө албагандар жаман. Кереги жок. Менин көтүмө жетпей жүргөндөр толтура, көрө албагандар толтура. Problema bolbosun. Barыбыз mусулманбыз. Barыбız bir boluşubuz kerek. Birbiribizdi koldoşubuz kerek. Birbiribizge düşman bolboylu. Мен анда мынал эшек ооздору бар мына, оозуна эшек чишип кеткендер бар да мына жерде. Жаза берет да бокту жеп. Problema жок. Роза эмне кылды? Чигиле мына катынам жаман катын экен, а? Бүт негативтерди окуп атат да караса. Катыра. Мен өзбек ойношум жок да. Türk çalga tiyebi деп атат деп. Карасаң ай сүйлөгөн. Мына мээси болсо, акылы болсо, аларды окубаш керек да. Türk çalga tiyebi деп атабы. Өзбек ойношу бар деп атат го деп. Ушулам көрө албайт окшойт мен азыркы. Şoday men ayttım, özüne rasa öçürdüm ha. Özünün kırgız jigitler tursa. Ne kılayım men oşo Türkiye'ye var kırgız Türk'e tiye velem dedim. Rasa öçürdüm ha. Çayladım mı? Bular Türkiye'ye varsan jönüne satып бергенде го Türkтерге, мына азыркылар. Азыр негативтерди окубайла койбой турабы. Мен буларды токотпойм да, булар майлы адамдар да турабы. Мен буларды токотпойм деле. Просто майлем деп кошуп койсом, бүт негативтерди окуп атат азыр катын азыркы. Бүт негативтерди окуп атат. Жакшы сөздү окуп, мына акылы болсо, мына эме болсо окубайла коюш керек да, негативди окубайла коюш керек да. Окуп атат. Сонун болбой өлсүн, сонун үй бүлө деп коет. Сонун болбой өлсүн. Бүт негатив окуйт экен. Негативтерди окуп атпайбы? Мен намыстанып кетип айттым да. Сен түрк жигиттерде болобу онда. Түрк чалга тийбесең, түрк жигит болобу деп атпайбы жана сары катын. Ана мен айттым, мен
Sen Türk жігітіңе не қыламын мен, мына жақта өзімізді қырғыздар тұрса деп. Қырғыздың жігіттері тұрады ғой, не қыламын сен Түрк жігітіңе? Деп ошоға байланыштып айттым да. Мына жерде Кудайдан коркпогон адамдар бар экенсиңер. Мына ана жака барып жазыпчы. Мен өзбек ойношу бар дегендер жазгандар бар го. Ошолор оозуңар кыйшайып калсын эле. Ошо мени жалган жерден көрбөй, билбей туруп Кудайдан улуу сүйлөп атасыңар, акмактар. Оозуңар кыйшайып калсын, оозуңар ошо өзбек ойношу бар дегендерчи жазгандар. Кандай билип билбей эле бирөөнү жаманатты кыла бересиңер, акмактар. Анысы болсо окуп атат шатырат.